Holobye wa Vululami Thembi Simelane u ri a nga na xo xitumbeta mayelana na xikweleti na xa va ka Gundo Investments. Khume n'wamaphorisa le Limpopo va khomiwile swihehlo swa vukungundwani bya coco. I half ku bila awara ya 5 lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Holobye wa Vululami na Nhluvukiso wa Vumbiwa Thembi Simelane u byele Palamende leswaku u hava xo xitumbeta. Simelane a ri mahlweni ka komiti ya Palamende ku ya hlamusela hi mali leyi a nga lombiwa yona hi khampani leyi khumbekaka eka manyala ya VBS. U ri yena a nga voni xo biha hikuva mali leyi a nga lombiwa hi khampani ya Gundo hambileswi ku nga riki khampani yo lombisa mali. I have nothing to hide. That's why I am here. Holobye u yima hi marito yakwe. Mhaka leyi sungule hi 2016 hi nkarhi lo Simelane a ri meyara wa Polokwane. Hi nkarhi wa yena masipala u vekise 349 wa miliyoni rand eka VBS Mutual Bank. Hi rona lembe lero Simelane u kume loan ya 575,000 rand kusuka eka Gundo World Solutions. Mali ya kona u yi tirhise ku xava vhengele ro xavisa tiya. Sweswi xiyenge xo hlawuleka xa maphorisa kumbe the Hawks va le ku endleni ka vulavisisi ehenhleni ka Gundo, Rallion Razwinani na VBS. Swirho swa Palamende swi lava tinhlamulo. Timing thereof is exceptionally suspicious. Money flows from the municipality to VBS, money flows from VBS to Gundo, money flows from Gundo to the purchase of the coffee shop, all in the space of a very short period of time. Did you declare the loan when you were the mayor of Polokwane to the municipality, because you were a public office bearer? Did you declare it when you were a minister in the previous administration, in your members' declaration? And did you declare ownership of the coffee shop and bistro in that declaration? But given the allegations and given the investigation into VBS and the large numbers of prosecutions, and now given what you have indicated to ourselves, and given the fact that Hawks are today further investigating, there is, in my view, a glaring conflict of interest. Minister, can you assure this committee that should matters involving VBS land on your table, you will respond to them impartially, in a manner that does not compromise the investigation? Will I be correct if I say you borrowed from Omashonisa? You know, I would also say it's a movie which is always repeating itself, and we're watching it over and over in this country. Simelane uri anga swi tivi ku ri mali I huma kwini naswona anga swi lemuki ku ri a swi le nawini. Leswi nga endla ku ri a nga swi humeseli erivaleni loko a thoriwa ku va Holobye wa Vululami. Mhaka yin'wana leyi vilerisaka hileswaku xana I yini lexi nga endla ku ri a lomba mali eka xiyenge lexi nga tsariselangiki ku lombisa mali. I loaned from Gundo, not from VBS. I loaned from Gundo. My contract is with Gundo, not with VBS. Mutivi wa tipolitiki Dr. Levi Ndou u nyike mavonelo ya yena ehenhleni ka mhaka ya Holobye Thembi Simelane. A number of other processes are still going to unfold, and especially referring to the processes from a party, because that for me is a very, very central entity that could make a determination whether she should continue as a minister or not. Tani leswi a ku nga ri ntshamo wa vulavisisi, komiti yi ta lava mpfuno wa xinawu wa leswaku xana va nga swi kota ku endla xikombelo xo kuma xitatimende xa mayelana na loan na leswi nga hakerisiwa xiswona. Kambe swirho swa Palamende swi tlhela swi vilerisiwa hi loko mhaka leyi yo hundzeriwa eka MPA ku nga xiyenge lexi nga rhangeriwa hi yena. Simelane wa kaneta loko a vutisiwa ku ri u ta yima ku tirha ku fikela mhaka leyi fika emakumu, u hlamula hi ku vula leswaku swi le mavekeni ya President Cyril Ramaphosa. Magqwetha ya MK Party na murhangeri wa bandla ePalamende Dr. John Hlophe va ri vumbiwa bya pfumela ku va hlopha va xirho xa huvo ya tikhoto ta tiko JSC. Bandla ra D area ekhota le henhla ya Western Cape va lava ku sivela ku va hlopha katsiwa eka huvo. MK Party hlawule Hlophe ku va xirho xa JSC
naswona u vuya a voteriwa hi palamende. Kambe DA va ri Hlophe a nga lulamelanga ku va eka JSC hikuva u susiwe tanihi muavanyisi hikokwalaho ka matikhomelo yo biha. Hambiswiritano, magqwetha ya Hlophe va ri ku ya hi vumbiwa i presidente ntsena loyi a yirisiwaka ku voteriwa eka hofisi yin'wana loko a tshame a susiwa tanihi president. Va ri ku hava nawu lowu sivelaka Hlophe ku va xirho xa huvo ya JSC. DA va yima kun'we na Freedom Under Law na Corruption Watch. Hofisi ya xipikara xa palamende na yona yi rhumele magqwetha naswona yi ri yi yima ku kombiwa ndlela hi xiboho xa khoto. 10 wa maphorisa ile magondzweni ya le Limpopo va khomiwile mayelana na vukungundwani. Maphorisa lava va vuriwa ku va koxa coco eka vachayeri gondzweni ra N1 exikarhi ka Polokwane na Joni. Van'wana va khomiwe tihofisini ta tilayisense ePolokwane. Va khomiwe hi mpfhumba ro lwa na vukungundwani ra maphorisa ya Hawks. Pfhumba ra vunhlori leri nga teka malembe mambirhi ri endle leswaku maphorisa le magondzweni va khomiwa. Maphorisa ya kume ta xikimu xa vukungundzwana endzhaku ko lumiwa ndleve hi vachayeri va mimovha. Ku hehliwa leswaku maphorisa lawa ya yimisa vachayeri va mimovha eka gondzo ra N1 ngopfungopfu vahlampfa laha va koxaka leswaku va ba mati tingwenya ti etlela. Maphorisa ya vula leswaku vana vumbhoni ehenhla ka vaehleketeleriwa lava. In terms of the investigation, remember it's where they are extorting money from the people. If you are being arrested for violating a traffic offense, instead of taking action against you, then they distort your money. That is how this investigation, and we've been receiving several complaints, and that is why there was a project that was done that led to this arrest for today. Ile tlhelo vurhangeri bya maphorisa le mapatwini va ta tekela maphorisa lava khumbekaka magoza yo tshinya. Internally, we've got processes where we'll start with our disciplinary processes. We'll wait to hear what happens. Probably they'll get bail, and then we'll then be able to take our processes further. RTMC yi tshemba leswaku ku khoma loku swi ta endla leswaku van'wana va chava ku endla vugevenga lebyi fanaka. Conduct of these officials contributes to a culture where drivers don't respect the rules of the road because they know they can buy their way out of sticky situations. So with these arrests, we're sending a message that when traffic officers are sent out to the road, they must stick to what they're supposed to do. Maphorisa vari ka ta khomiwa vo tala hi le tlhelo maphorisa le magondzweni lava nga khomiwa va languteriwe ku ya ekhoto ya majistarata ya Polokwane ku nga ri khale. Namuntlha maphorisa Mpumalanga va tlhelele xidorobanini xa Pilgrims Rest eMpumalanga. Maphorisa va heleketiwe hi masocha ya tiko. Ndhawu leyi yi hlasele swigevenga swa vazamazama lava celaka migodi leyi nga pfariwa. Kambe vaaki va vilele hi ku tlakuka ka vugevenga nakona va chana eku chaveni. Nhlamulo Mabasa u burisana na holobye wa Mpumalanga Mandla Ndlovu na vaaki lava khumbekaka. Eka nkarhi wo sweswi mihaxila hi suka hi ri Pilgrims Rest la namuntlha ku ri na migingiriko laha ePremier na MEC xikan'we na maphorisa na masocha a va langutana na migingiriko ya vanhu lava celaka migodi swi nga ri enawini. Eka nkarhi wo sweswi ta amukela Premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga Tatana Mandla Ndlovu ku hi hlamusela hi campaign leyi a va ri na yona namuntlha, ku hi hlamusela hi xitalo ya va amukela eka mahungu ya hina SABC. Avuxeni Premier. Nhlamulo ndi khensa nkarhi wa wena ku ni pfumelela ku ni vulavula na vanhu lava hi vukhelaka na lava hi yingiselaka. Namuntlha la a hi ri kola mhaka ya ku mavhiki mambirhi lama nga hundza yi fikela hi ti endlela ntirho wa henje ku fika hi cheka ku vanhu va la Pilgrim Rest va tshame kahle na vanhu va hi humesela swibamu ke hi loko hi nga lwi na vona hi ku hi ta vuya. So namuntlha hi ri kola va hi vonile ku hi kola va tsutsume va nghena la makhwatini va nghena na le ka timayini leti nga siyiwa la. So hi ta continue hi endla sure ku vugevenga byi helisa la Mpumalanga. Vanhu va Mpumalanga va rila va ri vugevenga nga ku bya tlakukanyana mara ya khensa ku ka xitatistic lexi nga huma sweswi xi hi komba ku vugevenga byi ehlile la Mpumalanga. A hi ri number 7 sweswi le ka number 3 hi le ndzhaku ka tiprovince timbirhi. So hi ta tirha la
hina hi ri Mpumalanga vanhu lava vhakaka la va huma handle hi province ya vumbirhi ya ku amukela vanhu valava va sungula ku rila ke hi vugevenga swa laveka ku hi dilana na vugevenga hi dilana na vukhamba ku vanhu va ta kota ku vhakachela province ya Mpumalanga na ke Premier namuntlha hi vone ku khomiwa vanhu nhlayo ya vanhu va le henhla lava va cela ku mugodi swi nga ri nawini vanhu lava va na 2 years va ri la Pilgrim's Rest hi ku ya hi ku loko hi landzelerisa mhaka leyi mi vona ingaku operation ya muxaka lowu yi ta tshama yi ri koho hi ta nga ha vona ta operation ta muxaka lowu ku ya mahlweni xana ti-operation ta muxaka lowu ti tshama ti ri koho leyi mi yo yi vona hi mhaka ku hi te leswi va nga swi endla leyi a swi fani na lavan'wana loko hi fika ka lavan'wana vo baleka lava last week va fike va hi khipela swibamu lava la ku lwa ka tiko ra hina that's why namuntlha hi tilela mara swi vuli ku operation laha a ho va na yo ntsena a hi ri na operation emalahleni a hi ri na operation le Waterfall Boven hi ta continue hi va na to ti-operation leti a hi heleli lani kasi ma ha langute mahungu eka SABC. Xandla xa President Paul Mashatile u ri va ta yisa emahlweni va kambela phurojeke ya mati eGiyani. Mashatile a ri eGiyani ku ya kambela hi laha ntirho wu fambaka ha kona ku nghenisela miganga ya le Giyani mati. Phurojeke yi sungule hi 2010 kambe na sweswi vaakatiko va le Giyani va hava mati. President Paul Mashatile va endzerile tindhawu to hambanahambana etindhawini ta Giyani ku langutisa mafambelo ya project ya mphakelo wa mati etindhawini letiya. Leyi i project leyi nga durha mabiliyoni ya tirhandi yo hlaya leyi nga sungula khale leyi nga teka nkarhinyana ku va na ku yima kambe namuntlha tatani Mashatile va tele ku vona leswaku yi fika kwihi ku va miganga hinkwayo leyi faneleke ku kuma mati lawa yi fikelela ku kuma mati. Namuntlha va sungule rendzo ra vona edan'wini ra Nandzoni va ya emugangeni wa ka Xikukwana sweswi va hetele rendzo ra vona emugangeni wa ka N'wakhuwani but ku twa swo tala hi mahungu lawa hi vulavurisana na mukhomeri wa Premier wa xifundzankulu xa Limpopo tatana Bascop Makamu. Premier ha khensa nkarhi wa n'wina namuntlha Deputy President va teke nkarhi wo leha leswi endzhaku malembe yambirhi loko President Ramaphosa va tini ku va na ti-deadline ti nga fikeleriwi. Namuntlha rendzo leriwa ri ta pfuna ndhawu leyi njhani ku vona leswaku project leyi fika makumu munhu un'wana na un'wana la tshamaka emuganga leyi ya 57 u hetelela kume mati mutini wa yena. Namuntlha hi tsakile hi ri mfumo wa xifundza xa Limpopo because leswi President va nga ta va ta swi vona hi 2022 hi December hi vone ku antswisiwa ka swona na ku vona ka project leswi a hi vulavula hi swona hi nkarhi lowuya i ku vona ku hi masusa njhani mati eNandoni ma ta kota ku fika ka Xikukwana ka canal. Mi nge ni mi kombisa ku namuntlha i ntsako ka mina tanihi mukhomeri wa Premier ku hi ti vonini tiphayiphi leti tekaka mati eNandoni ivili mati ma fika aka canal ya le ka Xikukwana. Namuntlha a hi vulavula hi 55 wa ti-village leti ti fanele ti kumaka mati kambe Mopani District Municipality yi sungule hi 24 wa ti-village ka 24 wa ti-village ti hi vulavulaka tona namuntlha ni va ni ri na n'wina la ka N'wakhuwani laha vanhu va kumaka mati vaakatiko va pfumela ku project se yi le ku tiseni mati loko ku ri a wu vulavula hi 24 wa ti-village se ti hungutanini i 23 ka tona 55 hi to sungula hi vulavula hi 24 by December leti a 9 ti nga kumaka mati sweswi letin'wana ta remaining ti ta va ti herile ti-project ta tona hi December a hi hinkwato hi nga ta solva mati siku rin'we. Tanihi vaaki va laha ka N'wakhuwani mi ri yini? Na khensa Spimani ku ta ka Deputy President namuntlha wo twa hi karhi hi hefemula lexi xi endlaku ku hi hefemula hi vaaki lava hi welaka ka matiko ya lama 24 lama ku vulavuriwaka leswaku loko ku fika December hi ta va hi karhi hi kuma mati mara ni vulavula ni karhi ni chuha ni karhi ni dzinginyika matsolo hi mhaka ku loko ni languta kontraka leyi fanele ku hi nyika mati lawa hi December leyi nga ku teni i kontraka leyi ni vulavulaka ni nga ti pfinyingi leswaku na sweswi a yi kona asayitini a vi hehle a hi na mati se Spimani ku tika ngopfu ka tika vanhu vele behli vele ku xaveni ka mati ya tiboholi lama dzingaka swi le ku hi tikeleni swinene namuntlha hi na ku tshemba ku leswi Deputy President va nga ta ni pfumela leswaku murhi wa tindleve va ta va wu kumini kusuka ka vaaki vele behli leswaku vele ku hluphekeni swinene. Khale ka mavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo u ri ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo swi nga ha endleka nakambe laha Afrika-Dzonga. Zondo ye phenxenini emahelweni ya n'hweti leyi nga hundza u ra swi tikombi ku ri na matshalatshala yo vonaka ya ku tiyisisa ku sivela state capture. Khale ka mavanyisinkulu Raymond Zondo u ri u vuyerisiwa hi ku hlwela ka mfumo ku xupula u nga khumbeka eka vukungundzwana bya state capture. He indicated that
there was a task team that would look at various possible structures. I'm not aware that it has finalized its job. I think that is the council, anti-corruption council that he established. So we wait to see what structures he decides upon that will fight corruption. So the pace is not what it should be. Zondo uleriswa hi ku loko ku nga endliwi nchumu hi xiphiqo lexi vukungundzwana byo fana na state capture byi nga humelela nakambe. I see a lot of people against whom findings were made in the commission who are in parliament, and I wonder whether it's coincidental or whether there is any attempt by anybody to weaken parliament. And we know that the way that the state capture of the Guptas and Mr. Zuma was working, it worked on the basis of weakening institutions so that they would not do the job they are supposed to do. Hambiswiritano khale ka muavanyisinkulu Zondo or vaaki va ta vuyeriwa hi mfumo wa nhlengelo tanihileswi ku nga hava vandla leri nga na matimba yo fuma roxe. When opposition parties said, look, the evidence about state capture has been mounting, and the president, there are lots of allegations against the president, we should pass a vote of no confidence in him. The majority turned that down, the ANC. In that way, state capture was allowed to continue. If the public hearings, investigations that the opposition parties had called for had been allowed to happen, the state capture may have been stopped before a lot of money of taxpayers was stolen. Zondo loyi a nga tirha 27 wa malembe tanihi muavanyisi u ri a nga tisoli eka ntirho wakwe tanihileswi a tirha hi ku landzelela vumbiwa. Mapaputsi loyi vito rakwe ra xidzi ku nga Sandile Ngwenya u hundze emisaveni tolo a ri na malembe ya 45 hi vukhale. U velekiwe eZola naswona u sungule ku yimbelela kwalomu ka va 1998 a tiveka hi risimu rakwe ra Izinja. Munghana wa yena wa le kusuhi swinene u vula leswaku a kombisa ku antswa endzhaku vabya nkarhi wo leha. Xiyimbeleri naswona va vula leswaku va lahlekeriwile swinene. The South African Music Industry Council, SAMIC, is saddened to hear about the passing of one of our legends, Mapaputsi, aka Usandile. We are saddened, especially as we are celebrating our heritage this month, and as we celebrate 30 years of our democracy and the role that Kwaito music played in the social cohesion of our country as we moved into the new democracy. So we would like to send our deepest condolences to Sandile's family, to his friends and fans, and everyone who has always loved and supported Usandile. May his soul rest in peace. This is a serious loss, because Sandile was beyond just being an artist. He loved music, he loved arts. Randi bebukelo ke pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar is 17 rand 80 cents, pound 23 rand 42 cents, euro in 19 rand 77 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,508 hi awunsi, platinum $920 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $71.93 hi mphongolo. Kasi hi ndlela leyi fike emakumu ka mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela xiyimo xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa, riperile.